Inun kabar kawan umpu, selamat panalu lagi Andri Nini, Andrawina, Nini hamen tanuhoy, tanuhoy hinilur. Zaman hanteru naan erang ka ulun opo. Kaisa nini keau inak bujang paruna. Kude parwaan pada puang sampai sama nubu. Kude ngilai mapatengaan pada puang jua sekajut garah. Kira-kira sadang-sadang leh kero hanya potongan buat hinilur ina. Upuina muneng hang papunukan ngara erai hawang jumpun hang sabarang janah ngarani hinilur. Menurut kisah ulun sadi, zaman hanteru murun sia masih mira basa Andri maraga satua. Hang ketika anrau ke ayat subuh hinilur mudi udi manyuar kena. Patai pakulis pada termasuk lumayan leh. Kira-kira satengah lampu nyut naan iyo hanero. Teka kenah meau, anak waung, sikak kawan tawelet ginaan. Ganya hanya salaki naragu kenah hang lalaya salenga mitah erang kadengku lalan. Teka ento lewu ya rombongan warik. Hang paling muka ru dedeh datu warik. Inur ular nur nilur tunti warik. Lagi naragu kenah. Iyuh kumanyuaring kamalem. Jawab nilur sambil hanya nyihir kenah. Nyampat sesikan narui remote. Tamam pakulis siri. Tapi tah datu warik hang wadik ninaan inuan warik ngatapet anak. Inur urar nur nilur tunti ni lagi. Lagi naragu kenah. Iyuh kumanyuaring kamalem. Jawab nilur sambil ngaringap meau. Ang nyau pada sabu menjawab. Buta pitah inuan warik kene. Hingga lah balirit kawan warik mitahru teka datu warik sikak anak warik paling wadik. Tunti anru sameh eleh. Here nunti inun ulahan wat nilor. Pada setiba ngurus sepeda senyangai hinilurna la ulek lekuk itunti eleh andrehanye. Hampe anak warik sepaling wading. Inur ular nur nilur busangai nilur. Aku teretek apukan tabuliner here ineh amah nini kakah nori. Sakarenge sengai nilur kahye hanumanya au lengan kiak anak warik ru nerang nempat ngapuk here rombongan warik saut lawit hang hadapatnya ru. Emah kawan inuan warik nungulah anak warik nak seneng kiak numa mawirik budas te kawading bongok. Inun ando kiak tungkau no maka takut no tek ala wadik nyari hampir sengan kiak moderi tunti kuan inuan warik rompi anak warik. Aru ini lor ganyar naretek nyanai apukan here ineh amah nini kakah ko eau nih. Nelang pot pihe hanya ha no mama kak tetakut nasan renge seolah ni lor yaro. Wari takam senyama ini lor yaro. Patuh budas ulah gawi kero takut sedih emah takam kepinu sewasana ini ro ya udah tuarik baru ikwalek mulek mapunuk nilor non kama kapuak nih ang banget sampat nawat nih nilor karbot kon warik punah pe tangane wah wakot makai balalu pikul kon warik lah nyandap jumput mehon maka kau kayu hante unengan sarang warik ya ro balalu huruk kawan warik kul hanya hang peka kayu hantero. Inun ransana takam hinilurna tunti datu warik makawan warik lain. Ha nakuta ang heret aunguta sika nih. Nawunu sika sapada ang bariran kuno here. Elah hanya jari penyaga kayu hante konengan takaman re. Padingian takam kegayap nganti lakuan penguta sengai inuan warik. Singkat kisah nih hinilur wakot here hang paka kakao kayu hantero. Tiap anrau anyu warik rupanguta amini amedeh pada si kesetika paharukan deh panghere napas sansara hinilurna kawan ompo. Saban ka ayat babaya hinilur ikirat baru buah tunti kawan warik hanya. Inur upir nur nilur mahila upi sengai peisa nilur pada
nelang ang bangat ko na nyangay sepada sawah huruf her pinar kurnaar ayaw kawan warik hingal ane ang luak sangay tuntian upi mahinilor na bilang teka tiap warik sa awet tegrewes mita himat nunti upi wat nilor maka peda budas kuno nilor nyangay tuntian herena Andre kuno nilor aku samaleh naon warik tamam naon hanya sara aku kena aku semula akal nampan naon napas aku teka yeti balalu hampe itah erang ka ukoi warik lor oh nilor inon upir nor nilor ha mau jawab buat nilor na anto upi kunanien sangai nilor inor sar upir nor nilor tarie gahayot warik pada ina nelang melelek nadap hinilor pugayina kuna ni si hinilor na menjawab naan upi salana ni tiap anrau budas mahi upi maka mahi upi hinilor na aku nganupi naan erang kakau ihem urang hang penah jewe kiaro iru numarahat mua hene tato uwa nih ihem urangnya na mara tuh ne narang sahut nukumihak iya wat nilor ha karenge kahiye nu maleleo iwe warik kina wansit hanya ngabar makawan warik lain mengenai opini lorna bulu taripi datu warik kini lor har awer sepitangar kekar war iher iror nilor ari angku tau maka tau mata sepintangan awe ni elah aku insik meyaro nampe aku nutoi ini langsung awe po nengan ni uka sewakutan naon malan aku nasa nganyak naon budas mau nengan yaro jawab nilor karenge kahiye boleh mau pakat kawan warik nguloi hinilor teka kakau kayu hante ialah pengawalan presiden budas hinilor na ayak nada plasi itu sambil pada takut hinilor narari pang sampat erang kalewe panganruan hampe here majewe nilor oh dasar sepang ipusu no masang ngurguek wayem urak teka mangkal sikak mihak gep budas erang kakak kawa ni irung maka tenturak sampai kong kawan warik ke arayat ang bangking pesta kuno kawan warik keman sekaina rama wa ihem orang erang pitus pulau haut galis kawan warik kunen haut hang amau kakau ihep nyaro rikrak bodas her ipanrah leleo iwe hinilor nelang kelawat nanti keputut kakau ihem laku sunah erang kabua ya pa isa nilor pada iru maka kasese kawan warik teka kakau ihep kat jorong herelela teka amau yaro de here barat sunah kudit nih anyuk ma aku na amun naon pakalewa sebuah nih iya nilor numa semaka piahi budas kudir nirgir mara or sangai kawan warik teka amau yaro dasar semaka sesangit budas kuno nilor kawan warik kina saurik ungkir matan maka herep kahaba kakau ihem musipang de aku na iwara nirunian Andre naon kawan warik aku nutuk jewe kuna nampe sanaun rupuh luap ludor ya nilor hawang kuno ero hanya ngotik kawan jangkek bayar awet bulu kawan kayu karik baru salaki maharok ngalagisik ngulah apoy kadinong ulah gawin nilor magin hiye hirak kawan warik teka amau yaro dinor naor ular nilor hinilor ngalagintir wotor iro maka rawek kawan warik kekihi nenang nyaham wa ihem riu rau keluar apoy teka galigisekan wat nilor na emah jari kekian kawan warik kawian nilor na samisa apoy pagin hante atiai kawan warik kiro tarewet pahimat herenya nawu ihep mahinilor inun kamakahakon nilor narime lagi hanya hawat pada ipahida apoy teka putut kakau ihep maho ijelup marum anay hinilor uhang kadeng nempat tulak sikak pawuryong jewe nilor kuta apoy kelah rupuhkan warik ambau kakau ihem orang ngunien ekat erang kukuy warik sesawat lepah teka pulau apoy
warikina ganya si muntuk jari puang kajut merauh ma iwe ini belum puang ma uruh ngutawa buan sit minau pas apoi penghampe tamam belalu dapa ahi busan nepah ni lor warikiro teka oneng rakit ro bulo luput kisah nini tiba ini lor inon setau takam ngalap teka tahnuyen hini lorna kawan umpu biar tanuhoina tanuhoini agak kisuh sa pertama jari erang ka ulun ro ada rajinnya lokak bobaran atau ngulah usuk surah ngulah paner takut ngulah penyakit masa orang karuweh ada kajut maungkir mauring amun memang cukup bagi warna bagi ada kajut mauruh maukat magin amun ngutak puang teka hasil turat ngara-erai ada pada ngasese ngapuangen gawian ulun apalagi amun takam ang himat lakataru tujuan dan wangun gawian ulun are luput tanuhoy ni lor kawan umpu bolo nini ngantuh hampi kawan umpu selamat manre.